Салом алейкум, апоима, ина марҳамат кунен. Платьё апоима 80 сомон апоима. Платьяи чи апоима? Платьё паприми апоима. Сабка гарени бад фасони хушвака апоима. Узбек 80 сомон ай читона метан апоима. Ама тонаса апоима аса 30 сомон реклама мекардем апоима. Ина марҳамат кунен 80 сомони шидага апоима. Менуш нетари чи дора. Нахали хахтон фамден гарени бад апоима. И тигмош апоима чи хуй мешта апоима. То намҷара хуй мешава. Гарени бадай платья қадиш ай зону поён месена то ина не қара кача ам зону то ин то намҷара месада гарени херам чамаса гарени бадай раби чӣ фасона апоима паплини сабка гуфта апоима размерш то чанд дака 46 то 52 аст апоима найсе теза найсе апоима ки тамом накунем дасавка любой ҷо дорем апоима дасавка то бикунем апоима проблема аст Москва гуфти гапа любой ҷо дасавка мекунем тамоми ҷо